ururimi rw'ikirundi, ikinyarwanda, igifumbira, ikinyamurenge, hamwe n'ururimi rw'igihutu. Nishimiye kongera kugaruka kuba nimwe muri aka kanya. Ubushize ubwo narindi namwe turi gukora ikiganiro, hari bimwe ibyo abakunzi babashije kubaza batabashije gusobanukirwa ubwo twari turi mu kiganiro fashe umutwe amahoro ashobora kuza gute, ni bande bashobora kuzana amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu Rwanda, kuko mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda muri aka karere k'ibiyaga bigari nicyo cyagize intambara ifashe tangira 1990. Abanyarwanda barakubititse kugeza n'ubu. Igice kimwe cy'igihugu kiri hanze, ikindi kiri mu gihugu, n'ikiri mu gihugu nacyo kiri muri gereza ifunguye. Ubwo rero ntabwo twavuga ko kuva muri 1999 intambara yigeze ihagarara. Dukeneye amahoro rero, Afurika ikeneye amahoro, isi yose ikeneye amahoro. Amahoro ntabwo apfa kubaho, amahoro apfa kuza kubera ikibi. Abantu twabaye babi kandi nta mahoro mu bibi. Inzira rero, nuko ugomba gusobanukirwa inzira y'Imana yanyuzemo kugira ngo uyu munsi tube turavuga ngo mu Rwanda, mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari, kabasa kugira amahoro. Amahoro rero turimo kuyakozaho imitwe y'intoki. Za leta zacu zakoresha shitani. Ni ukuvuga ubu dukeneye leta yo gukorera Imana, n'ikenewe. Niba rero nje kuri kamera, ntabwo nje gusigiriza abayobozi, kuko abayobozi bacu bakoreye shitani, ntabwo bigeze bakorera Imana. Iki nicyo gihe rero cyo gukorera Imana. Abantu borohera Imana, abantu barakora, baratanga ibitambo kugira ngo bashobore gukorana n'Imana, nibo bashobora kuzana amahoro. Muri iyi nzira yo kugarukana n'Imana, Imana yagiye itegura abantu. Nababwiye ko ku rwego rw'isi ubu ngubu Imana intumwa yayo ari Donald Trump muri United States of America. Muri Congo intumwa yayo ni Felix Tshisekedi Faci Beto, uwo bita bakiravuga ngo ni Faci Beto. Mu Burundi intumwa y'Imana nayo irimo kurebeka, nawe uwo General Neva. Ikibazo rero nk'uko mu kiganiro cyanjye giherutse naberetse ikibazo u Rwanda ni rwo rwabaye ikibazo. Ni ukuvuga rero ubutegetsi bwiza butabonetse mu Rwanda n'ibi bihugu turavuga ntabwo byagira amahoro.
ariko kubera kuko ubu abayobozi kimaze kurebeka ngo abayobozi bariho batumwe n'Imana, nta kabuza rero no mu Rwanda ubuyobozi bunogeye Imana bugiye gutangira, kandi bwo buratangira buzabaho ari intangiriro y'ubundi buyobozi ku isi hose, kuko ku isi hose nta gihugu na kimwe cyari cyagendera mu sisitemu yo kuyoborwa n'Imana. Ubu butumwa dufite ntabwo mpakana ko n'abandi babubonye, ariko birashoboka ko twebwe twabubyaza umusaruro, cyane cyane yuko twebwe rubanda twababaye cyane. Ubundi nyuma y'umubabaro nibwo abantu bashobora kuvamo bakamenya Imana, bagasobanukirwa n'icyo yifuza. Ubushize rero nababwiraga ko abanyarwanda bagomba guhindura sisitemu y'ubutegetsi, sisitemu ya demokarasiya iriho. Sitani yarayirumbye ihonyora ziriya ariya mashyiga atatu, executive yikubira ubushobozi bwose, ariko ibyo byose byabaye kubera bampatse ibihugu nibo babigizemo are, kuko ariko nabo nuko bari babonye uwo gutuma ubundi. None rero twagize amahirwe muri iyi minsi, noneho urwego rw'isi hariho uw'Imana yatumye urwanya bampatse ibihugu, uwo ni Donald Trump. Intambara imaze imyaka irenze 30 muri aka karere agiye kuyirangiza. Nubwo agiye kuyirangiza rero, ab'Imana yatumye kugira ngo babohoke bagomba kubigiramo uruhare, kuko nibatabigiramo uruhare shitani irongera ibaboshye. Intangamarara yanjye rero no kurereka ngo abanyapolitiki aba bose bahora bahamagwaga n'Imana, batumwa n'Imana, bagomba gushyira mu bikorwa, gushaka inzira ishyira mu bikorwa ubuyobozi bw'Imana muri aka karere. Imana ikaganza. Imana rero igomba kuganza muri demokarasiya. Ntabwo Imana ishaka kwikubira, kuko abantu baracyari babi. Ubwo bakiri babi rero ntabwo yagira ngo demokarasiya yayivanaho. Demokarasiya ifasha abantu babi ubuyobozi, ariko noneho niyo mpamvu irimo kubasaba kugira ngo muri demokarasiya, muri aya mashyiga atatu asanzweho, executive, legislature na judiciary, hiyongereho God's authority. God's authority mubemera, twemera ko ndumva mu Rwanda 80% bemera ko Kristo umwana w'Imana yahawe ubushobozi bwose. Imana yamuhaye ubushobozi bwose. Ni ukuvuga rero ubuyobozi bwo ni kubabwira ni ubuyobozi bwa Kristo wahawe ubushobozi bwose gutegeka ku isi no mu ijuru. Reka rero tumuhereze ubwo bushobozi mu gihugu cyacu Rwanda.